Kalami kajing keno baki he sorkar Odisha, leshim pisa na kabenta kajing ete bentit boarding, haus nam ajar apuway, hakapor bakarang don hakabosin syar hakane kajala, kabiju janatal barayalam da unna bin patnay, kalong bakane kajing ete kadeh pedeng ateli kiken hun sorkar, mat omdon kiseng shimet kentup ya ka adani group, kile dan bentalang. Kane kajing ete bentit boarding kablale haus nam arajar apuway, kadeh pedeng ateli kitnat sorkar, katanat sorkar pedeng PSU, Kabadai kami ni na fratna jongka Sorkar India Solar Energy Cooperation of India hapok katanat boarding jongka Sorkar Pedeng. Bat kawai kajala government PSU grid ko tang nakabenta ban penbiang ka boarding bala ban pentamai kane kadai kabenta jongka Sorkar Pedeng bala khot ka skim solar bala penyedai bat ka jinsinatiar long upratap ke Sharidep Menteri boarding barim jongka Odisha bat udiputi chief whip jongka BJD haka ying dorbar jongka jala haka kerwa. Udap uloang baka jingate kalong bantit sunspa meter watt ya ka boarding kabala ban pentamai na kabenta ka Solar Energy Cooperation of India hakador ka badunatam kabalala da ka PSU. Kamsyam na don kano ka jingendu bat kano ka sengshimet kentup ya ka kenhun adani ulaang. Menteri katanat boarding ka Tamil Nadu Uvi Senthil Balaji uloang baka jala kadon ka jingesu tu jingmut Bantit boarding tang naka company kabadai try da ka sorkar pedeng. Ngakwa ban pensyaning kong hakabayadai bat ka TN Generation bat Distribution Cooperation. Kam syamladon kano ka jingyadai hakakam kayi bat ka company jong uba adani hakini kilais nam baladap. Hadin baka DMK kala thaw ka sorkar ha ubray naitung arajar apoway noong ubalaji. Enwat ikilat an baro kibala abanlong. Kaadani group kalapen scam bat kalong kabascam ban penne yaki kerdan kibahakli do jong kajing sensyar kajing syai bat kajing but enti yaki kendon habaro ki jakat rekam jongka ngi penti kena yaki non shimbenta ki paralok bat kinong tre jongi bangilong kaseng kabako ngu pura ya baro ki an la ong ka group haka kerwo. Kalami kajing keno baki he sorkar Odisha, leshim pisa na kabenta kajing ete bentit boarding, haus nam ajar apuway, hakapor bakarang don hakabosin syar hakane kajala, kabiju janatal barayalam da unna bin patnay, kalong bakane kajing ete kadeh pedeng ateli kiken hun sorkar, mat omdon kiseng shimet kentup ya ka adani group, kile dan bentalang. Kane kajing ete bentit boarding kablale haus nam arajar apuway, kadeh pedeng ateli kitnat sorkar, katanat sorkar pedeng PSU, Kabadai kami ni na fratna jongka Sorkar India Solar Energy Cooperation of India hapok katanat boarding jongka Sorkar Pedeng. Bat kawai kajala government PSU grid ko tang nakabenta ban penbiang ka boarding bala ban pentamai kane kadai kabenta jongka Sorkar Pedeng bala khot ka skim solar bala penyedai bat ka jinsinatiar long upratap ke Sharidep Menteri boarding barim jongka Odisha bat udiputi chief whip jongka BJD haka ying dorbar jongka jala haka kerwa. Udap uloang baka jingate kalong bantit sunspa meter watt ya ka boarding kabala ban pentamai na kabenta ka Solar Energy Cooperation of India hakador ka badunatam kabalala da ka PSU. Kamsyam na don kano ka jingendu bat kano ka sengshimet kentup ya ka kenhun adani ulaang. Menteri katanat boarding ka Tamil Nadu Uvi Senthil Balaji uloang baka jala kadon ka jingesu tu jingmut Bantit boarding tang naka company kabadai try da ka sorkar pedeng. Ngakwa ban pensyaning kong hakabayadai bat ka TN Generation bat Distribution Cooperation. Kam syamladon kano ka jingyadai hakakam kayi bat ka company jong uba adani hakini kilais nam baladap. Hadin baka DMK kala thaw ka sorkar ha ubray naitung arajar apoway noong ubalaji. Enwat ikilat an baro kibala abanlong. Kaadani group kalapen scam bat kalong kabascam ban penne yaki kerdan kibahakli do jong kajing sensyar kajing syai bat kajing but enti yaki kendon habaro ki jakat rekam jongka ngi penti kena yaki non shimbenta ki paralok bat kinong tre jongi bangilong kaseng kabako ngu pura ya baro ki an la ong ka group haka kerwo. Kalami kajing keno baki he sorkar Odisha, leshim pisa na kabenta kajing ete bentit boarding, haus nam ajar apuway,
hakapor bakarang don hakabua sensyar hakane ka jala ka biju janatal balayalam da unna bin patnai kalong bakane ka jingate ka deha pedeng ateli kiken hun sorkar mat omdon kiseng shimet ken thup ya ka adani group kile dan bentalang kane ka jingate banthit boarding ka balale house nam arajat aphowe ka deha pedeng ateli kitnat sorkar pedeng PSU kabadai ka mini na fratna jong ka sorkar India Solar Energy Cooperation of India hapo katnat boarding jong ka sorkar pedeng bat kawe ka jala government PSU grid ko tang na kabenta ban penbiang ka boarding bala ban penthamai ka ne ka benta jong ka sorkar pedeng bala khot ka skim solar bala penyade bat ka jinshnatiar long upratap ke sharidep menteri boarding barim jong ka Odisha bat udiputi chief whip jong ka BJD haka ying dorbar jong ka jala haka kerwa udap uloang baka jingate kalong banthit sanspa meter watt ya ka boarding kabala ban penthamai na kabenta ka Solar Energy Cooperation of India hakador ka baduna tam kabalala da ka PSU kamshem na don kano ka jinya kendu bat kano ka sengshimet kentup ya ka kenhun adani ulaong Menteri Katanat Boarding ka Tamil Nadu Uvi Senthil Balaji luang baka jala ka don ka jinya setu jingmut banthit boarding tang na ka company ka badai try da ka sorkar pedeng ngakwa ban pen shining kong hakabayadai bat ka TN Generation bat Distribution Cooperation kam shamadon kano ka jingya dai hakakam khayi bat ka company jong uba adani hakini kilais nam baladap hadin baka DMK kala thaw ka sorkar ha ubrai nai tung arajar aphowe long ubalaji enwa dikilat an baro kibala abanlong ka adani group kala pen scam bat kalong ka bascam ban penne ya kikerdan ki bahakli do jong ka jingsen shar ka jingshai